Hakini gisni kami ka khubor bagi don gino ilam seng san perthai haka jela ke ban rong no sia ka BJP sien si benta ban penkre yak election MLA a jalpra haka jingwat jingtip benia a suthu bakani kala ban long sisia hak bala don gino ilam ibala yakut ktin bat gino ilam ka BJP bakin rong sia ka party sien uai na gino ilam seng rolo mo bala pau bah haka jela udai Dr. Jiminu Mautho bala kra de ban rong sia ka seng san perthai Katkum kejing tip ke berarti kena Dr. Jiminu Mautho ola menyesok si BJP haki benai banwan hadin bawa mi no anak UDP nadu mensiam snem. Dr. Jiminu la don bun snem haka UDP baru bat ru kumu working president la arsen bat kumu general secretary la kendai snem kenti syua baun mi no nak ni parti. Katkum kejing tip kajing mi Dr. Jiminu nak UDP kam don ai kada ko ba ya selabat no hendai kadai karai simet yang ban taulen ti temai haka san pertai hadin ba odon bunsen haka seng rolo Dr. Jiminu udai wei nak no yam ko UDP baju kran bha bandon ka jing ya teli kisang rolo hendai kampoi setia seno ru layok jing tip ba Dr. Jiminu un sakot ya ka jing rang paj ba ban penbenai ka ni karai ka ba ula sim bla ban jialong hau jemang mentau snem klempep kajing lai yaso jong u syak BJP kan penra ya kan ke parti ha ni ke jela ke bompat la ban su thet ba ha ni gisngi